ngasi phongkhibasi phongsingnigi maruoiba paukhongga charaga mayamda share tawjagi ahanmada MLA gi kari karamba nungi oiba wakhalono khetri bengul awang laikai gi hairaukhul haina khangnariba mafam asigi iril turel gi mapada saba masagi lam laijadaba miyoi singi yum taraga marikha ngasidagi sei kunthra rongi mamangdagi lerakli haina youth progressive organization gi secretary mujiburna thadurokpa sirul amana khangalakli serol aduna makhatana khangalakpada mamangai digi leiraklaba upai leijadraba miyoi sing asigi mafam asi kharsaleni laiba yaroi haina SDCO Imphal East na tha asigi kungani thoi phawgi manungda masa masana sidoknaba khangalamkhi masigi matungda Youth Progressive Organization amadi Muslim Women Welfare Association gi miyut china khetri gawgi MLA gi mafamda hauji oina miyoi sing asi hongdokpham leitre matam khara sangdokpinaba haijabada sangdokpa ngamloi SDO na piraba matamgi manungda sidokadabani haina MLA na khangalakhiba wafambu pendaba phongdokpaga loinana COVID-19 gi saitheng marakta awaba piriba kendra sigi mapi mapani khanjaduna sangjarabasu ningba kahelamba asi MLA gi kari karamba nungi wakhalono haina su serol asina aroibada khangalakni haina poksi sina makhatana phongdokli makasa tharakpoina atopa maruiba paukhranung myamsigi content si aina mamanglasu sandoksakhre mayamda share tawjagre amuhana mayamnamu share tawjagi COVID-19 virus pauktak paujel hauzik malem pumbada COVID-19 virus no oirakliba phibam asida miyamgi pukningda aki tujungbe hengalakpada natana pukning wakhal laita phangkhanglakte yumda lengdana leire awaba yumdagi sathokle awaba ngakta mayuknarakli masina miyamgi pukning wakhalasu santi lehendre hauji akhoi taibang miyoibada COVID-19 virus na piriba saitheng asi laingakna piriba guideline social distancing doctor gi advice matungina akhoi mayamna ngakna satminarabadi soidana COVID-19 virus gi laina lasat thengnabada soidana maithiba piba ngangani karigomba kharadang paujel jari madudi COVID-19 virus ki oina ishor imana pauktak paujel oina muktrubi mana sijinau haiduna takpirai asumna COVID-19 virus laina sor phunba matamda muktrubi mana pulaga lumbu saba mahidu thakpiyu manasu sugairaga mahi lawbiyu aduga khara thakpiyu manasu mapalsu chabiyu maru akangba takhairaga powder ising asabada khara haplaga thakpiyu marakta aikhoi mayam amukta puna yengminasi thengnaminasi ishor imana pibani hidak oina imagi yathangni khalaga COVID-19 virus ki tamthiraba laina laichat asi aikhoi mayam punna maithiba piba matam sapsare sangsar asigi damakta ishor lei haiba matam khudimakta aikhoi mayamna kawrosi ishor gi liladi kanana su khangba ngamde khurumjari miyamgi mafamda nungluksari adomgi kaisam thong Imphal phone number chu hapirei 9615225722 amukahana 9615225722 semaina makhatana pauksi sandorei aduga makhatara poina atopa maru oiba paukhra namo khanganjaba Birra Emporium Private Limited IRF Finance Private Limited ki customer amadi beneficiary singi mafamda karigumba khara khanganjari madudi malemgi oiriba pandemic amadagi company na benefit piba lepsa ruraba matungda October gi tang manga dagi pithokpa haujaraba matungda karigumba company gi manungi oiba khodong sadaba amadagi November tang 9 phawba benefit piba lepsaragani makha tana November gi tang 8 dagi benefit asi amuk pithokpa haujaragani benefit payout list su nongma watlingaida office ki notice board tigi khangbiba yaragani masida customer singna warau biba tawbidanaba company na lepsariba wareb asida miyamna warasu wana support tawbinaba nungnukna haijari khanganjariba general manager Birra Emporium Private Limited IRF Finance haina asumna notice ama miyam thengnajai makhatara poina atopa paw manamo mapalamgi oiba paw kharana bodyguard COVID-19 positive oibadagi German president quarantine tawkhre German president Frank Walter Steinmeier mahaki bodyguard singi maraktigi ama COVID-19 positive oibadagi quarantine tawkhre haina president gi office ki spokeswoman amana phongdokre Steinmeier gi ahanba test negative oiki lakadaba numit singda makhatana test tawnaba thorang tawri haina spokeswoman makhatana phongdokhi thangja numita Germany da COVID-19 na naba miyoi lising 3,900 amasung thengnakhi
लेबा असिदा लाइसेट असी थोलकपा हौखिबा मतमदगी हौजिक फावबगी मनुंगदा कोविड-19 नाबा मीगी मसिंग ख्वाइदगी यामना हेंगलकपा नुमित ओइरे हाइना जर्मनी की स्टेट डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ना हाइखी जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हाइको मास महा की बॉडीगार्ड सिंगी मरक्तिगी अमा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबदगी सेप्टेम्बर थादा क्वारंटाइन तोखी कोरोना लाइना असिगी नेगेटिव ओइखी मार्च थादा जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल मसामा कोविड-19 नाबा डॉक्टर अमगा उनरुरबा मतुंगदा सयोल अनि क्वारंटाइन तोखी कोना महाक टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइखी हैनस पॉक्सीसन मखा तरकली लोइसिलकपोइना अतोपा पाव मनमु कोविड की ख्वाइदगी कन्बा मतम लोइख्रे मथंग सहीदा लक्षिनबा ngamlagani पैनल गवर्नमेंट खनखिबा पैनल अमना ngasi फोंदोखिबदा लेबा असिदा कोविड-19 वायरस की ख्वाइदगी कन्बगी मतम लानख्रे हौखिबा सयोल अनिगी मनुंगदा केस मसिंग हंथरकली ख्वाइदगी कन्बा मतमदा केस मसिंग लिसिंग मौद्रा तरे यौरंबदगी हौजिक नोंगमदा लिसिंग हुंफुदा हंथरकले ngasi फावबदा नौना इन्फेक्शन तौखिबा मसिंग लिसिंग हुंफु मथोइगा चनिपानगा हुमद्रागा मथोइनी मधु थारगा लेबा असिदा कोविड-19 वायरस की केस असी लाख हुमद्रागा मंगागी मयादा यौरगनी हाइना ngasi अयुक हेल्थ मिनिस्ट्री ने थदोरकपा डाटा अमगी मतुंग इन हाइरी मथक्ता पनख्रीबा कोविड-19 वायरस की केसिंग असिगी मनुंगदे एक्टिव केस दी नुमिनिनी थंगना लाख निपान की मखादा लैरी अगस्त निपान दगी हौना इंडिया ना नुमित खुदिंगी ओइना मालेम की मनुंगदा ख्वाइदगी सांग वांगना केस मसिंग हेनगलकली था अनिरोम की मनुंगदा अहानबा ओइना ngasi यूएस ना इंडिया दगी हेना वांगना लैरी गवर्नमेंट ना खनखिबा पैनल अदुदा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अमसुम आईआईटी की मेंबर सिंग यावखी पैनल अदुना फोंदोरकपदा सेफ्टी की थौरांग निंगथीना सतनरी वायरस अदु संदोकपा असि मथंग सहीगी अंगनबा सरुक फावबदा लक्षिनबा ngamlaba यारी मथंग सहीगी फेब्रुआरी अरोइबा फावबा एक्टिव केस मसिंग यामना हंथरगनी हाइना थाजनरी पैनल अदुगी मतुंग इना हौजिक फावबा इन्फेक्शन की सांग असि लाइसेस संदोरकपगी मनुंगदा ख्वाइदगी तपना सली हौजिक लैरिबा फिगर असि 75 लाखनी केस मसिंग हंथरकपगा लोइनना यूएस ना इंडिया दगी हेना मंगजिल थारी अमदी मी सिबिगी मसिंग हेंगलकली हौखिबा पुंग कुनगा मरिगी मनुंगदा लेबा असिदा वायरस का मरी लैनना मियोय लिसिंग अमगा कुंथ्रागा हुमदोय सिखिबगी रिपोर्ट लैदुना पुन्ना सिखिबा मसिंग लाख अमगा लिसिंग तरागा मरिगा सुपनगी कुंथ्रागा मथोय ओइरी अक्टोबर 3 दा सिखिबा मिगी मसिंग लिसिंग अमनी अमदी लेबा असिदा ख्वाइदगी मिसिंग यामना सिखिबगी रिपोर्ट ना सेप्टेम्बर 13 ता मियोय लिसिंग अमगा सनीगा मौद्रा सिखिबा अदुनी अदुमपु पैनल अदुना सेक्शन वा फोंदोखिबदी लेबा असिदा कुमैगी मतम लाकपा अमदी निंगथमथा संगलकपगा लोइनना केस मसिंग हेनगलकपा याबगी खुदोंथिबा लैरी हाइरिबा मरमसिंग असिना मियामना कोविडगी ngaktoknaba थौरांग पैखटपा तंगाय फदे कुमैगी मतमदा यामना चावना लैरिबा खुदोंथिबदी मियाम पुनबा अमदी सेफ्टीगी थौरांगसिंग थौसानरक्तबदगी ओइगनी हाइनासु पॉक्सीएसिना मखाताना फोंदोरगलिन थैंक यू खुदकी ओइना फंगबा मरु ओइबा पावमा मणिपुरगी म्यामदा शेयर तौजरमगे मणिपुर की ओइरगलिबा फिबम असि येंगलगा नुमित 13 टोटल लॉकडाउन तौनबा लाइंगाकना खनरी हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन पाउमिसिंगदा फोंदोखरे वाफम मसिंग असि राजा श्री बेगेचंद्र लैखिदबगी सनिगे कुनगनिथोय सुबा निंगसिंग नुमित थौरमदा सरुक यारदुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखिबने दु अकुप मरोलदी म्याम होरे नुंगदायरमगी अइना पाउचीदगी शेयर तौजबदुदा म्याम अदु लोइना हपचरगे एंड थैंक यू।